alanına dileğinde bülbülüm. Ayırgıdan çalın bir baktığımızga cangan bir başa dalıp kırgızan bardığına mayran bir ürgü çapkan çalınca ötüp gitse tapılmaz her jigitke şayma şay her gibiyle karındaş her gibiyle her gibiyle Ezilgeden köpürü erenderden taymaşı azaymagan aybatı abaltadan köpürü aslanlardı taymaşı Olur, bu çare kaşıdan ötüp geçse eğri kara kiyis kapak giyген. Kırgızdardын улуттук баш кийими болгон, алар дагы болсо өңдөрү менен дагы кыргыздардын өздөрүнүн жашын жана турушун да билип алышкан, ошолор менен дагы бөлүнүшкөн. Кыйын суу жашын калпак кийишкен жана алар бул кыйын суу жашын калпак бул алардын жетилип жаткан. Занаты вазамадар намысқа бек Шарға жалып алышып, шамал зәйден жарышып Жүзің сүртің бұлғар, Аланы оны бек қылыр Ата жұртты деп қылыр Алының шоқ болар, ал болмаса жоқ болар Кыргыздын жигиттери Дүңгүрөтүп жетимдетип бар келе Дүңгүрөтүп үйө жүзүп шум бар келе Музыкачылдар, аланы дене алады Арасында чыңгырса Алан кезет чөктөй Ак калпак
Балдарымды майрамы менен куттуктап коеюн. Ой, балдарым, келбейсиңер? Жок го деп мамиле кылсаң. Балдарым жок. Кирбейсиңерби? Сүйлөгөн дагы. Ой, не турасыңар, билбейсиңер? Кел, чай ич. Отургула, элге карап отургула, элге. Çay bu yol papa girsin. Bayramlar ne baba? Bayramlar o şalt et. Okular al, kılıç. Ama kırmızı atmanın başımandan düşürmeye gidip. O eski kapak atan-ana. Oğlanlar yaraşaktır o ya. Başımdan düşmesin. Bak oğlum oğlan.